evening guys achibi murki mangso bhi suka pole ase he 7 baje par hoise to man rati hoise hole bhi moi la kam to upai na din rat por mangso koribo na ki koribo na itu noy moando kam bishi thake full time kam karne bhi aro fasting thaka manu kan karne bhi hole bhi moi la kam to ile to rati hoi jai din de bhi hoi jai enika ase to aji to kuru mangso moi komba sukai gena fridge te rakhi dishe eta last etu pachina ase to itu kuru mangso ase itu kila thunga ola ase na thunga na olabo lage enaka thunga na olai gena sukai bo lage olebi aji moi kiba maika khushi nas nagi to itu ase ulta pulta kuri che kole to lal hoina tan hoi jabo itu ase to moi pishe ola to suka thanda kurina fridge te rakhi dishe to achi kinigina achi pura lal kurina tan sukaishe kole to mitha hoye senthal hoye etu karone etu kuru mangso ase kiji te special kuru mangso special ola to sukai gena kiji te 1500 ase to komba khushi paishe kole comments te hole bi di dibe aro etu murki mangso ase murki to ile to kwa nishina kiji te 600 ase suka laga to kacha to ile to 250 he ase moi kacha bra kiji te to 250 he ase hole bi sukai she kole to 600 ase murki mangso to ena moi to khan tikai thaki ase to karne morom bra apni khan khushi paishe kole to like share comments te koi dibi de aro na kwa nishina kuru mangso to ile to kon manu hi order kuribo itu hi panai kile mane mola site mola customer kan to kuru nakha karne moi nokoile to nokore to karne khushi paishe kole to kiman kiji ko lobo itu order kurishe kole moi itu sabra panai dibo de kona mola viewers kan lohode bi tu kuiti ase de aro moi man rati de hole bi busy thake rati devi atin devi enika 5 baje bra uthya do recipe nai 3 por ena rati hoise hole bi enaka ase to moi itu katishe hole itu 5 ta murgi kati gina ase hole bi moi aro komba kati bole ase kile kali morning bi uthi gina kati bodo na itu bra kali laga to ala kachi laga ala itu ase to morning pujor uthi na moi aro kati bole ase kali bi to moi to enika